Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But Shipai % ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College long kakot admission haki degree but diploma course ban long chef hotelier but QA ban dib khap mania fila ban call haki niki number. निज़ाम है जो है ना तकरीबन 5-7 गोले बहुत बड़े बड़े आकर के सकते रहे बार बदलाव इस तरह लगे हैं तो उसके बाद खूब रात लोगों में फिर सब लोगों को उठाया गया कि एरिया खाली किया जाए अच्छा तो ये इंडिया की तरफ से जो है फायरिंग हो रही है ये हालात हैं. We just received confirmed reports that India has attacked civilian targets, including a mosque and residential accommodation on 5 locations in Pakistan. And as per the initial reports, there are casualties, including women and children. The detailed damage assessment is being done, and Pakistan has a right to respond. सर ये वही है जो ऐसे ही फायरिंग वगैरह का आवाज आई तो हम सब जागे और मैं अपने साथी को मैंने बोला यार क्वार्टर से बाहर निकल आओ. Ka India ka Hiar Thma haki kendaitli kitam jong kile no ha Pakistan ha kapor shibaje saupo sau minit ha step jong kaski balang ka nyotre ujemang arja pesan Hendai Shuwa le kani ha kapor shibaje arpo praminent ki Shipai kila aidak lupa dak babu ya ka jingtho bat ka video ka balingkot ha social media dak baong ready to strike train to win kabamut lapan kre ban kerwet bat ngila sha pen tebet bangin jom haga video lapan I bak Shipai ki siat ikitup ki man jongki bat ki ther bom na ki jet hadin blada ban kerwet pat ki Shipai ki labu biang ki jingtho ha kapor shibaje sanpoi minute kata hadin nyo minute ba ki ladap dak baong justice is served Jai Hind kabamut ladap ban ai ya kajing bishar hok kani kajing Hiar Thma kadai ka baka India kala ai kerteng dak operation sendur ya ka bakal ai nam shigilong kemi ki bla du no yellow long ha kajing sha Hiar Thma kensan ha gile no Pakistan ha pahalgam kani kadai kajing Hiar Thma ka baning kong baka India ka le hadien jo stem kat kendai spa nyo phuai bat ban penot kam da baro lightly nat Shipai kata ka Indian Army Indian Air Force but Indian Navy ki Shipai ke India kila pen kre baha menta namarwa kitip ba klempep ke Pakistan kan sepen pai ke lai ke India bat ha kani ke jingya pen ibor kala urban poi syaka Thma ke bashir khai